Nofsinhar, it-tieqa fil-Palazz Apostoliku tal-Vatikan ma nfetħitx. Il-Papa tinħat tinfila tilef l-appuntament mal-pubbliku għat-talba tal-Angelus. Minflok il-Vatikan ippubblika l-messaġġ li l-Papa nnifsu kiteb għall-Angelus tal-lum mill-Isptar Ġemelli u wera ruħu fiduċjuż fil-kura li qed jingħata għall il-mistrieħ u parti mill-fejqan. Fil-messaġġ tiegħu il-Papa rat ħajr lit-tobba li qed jieħdu ħsiebu. Qal ukoll li laqtuh partikolarment littri ta' kuraġġ u tpinġijiet li batulu tfal f'dawn il-jiem diffiċli. Lejlet it-tielet anniversarju mill-gwerra Russa fl-Ukrajna, il-Papa sejjaħ dan il-konflitt bħala ta' weġa' u tal-mistħija l-umanità kollha u esprima solidarjetà mal-poplu Ukren. Il-Papa appella lill-insara jżommu f'talbhom lill-vittmi tal-gwerer kollha u biex jitolbu għal paċi fil-Vant Nofsani, f'Myanmar, f'Kivu u s-Sudan. U kif jagħmel kull nhar ta' ħadd u għatem dan il-messaġġ b'appell biex in-nies jitolbu għalih. It-talba lih biswit l-isptar ma qata' xejn, bosta poġġew xemat, fjuri u bżieżaq biex jawgurawlu fejqan ta' malajr. The voice of the Pope is so important at the moment. The world is full of hatred, and he's a voice of love. He echoes what Christ told us 2,000 years ago. So we need him a lot, and we hope that he will be healthy very soon. Intant l-Arċisqof Rino Fisichella li uffiċjal fid-Dekasseru tal-Evanġelizzazzjoni fil-Vatikan mexxa l-quddiesa tal-Ġublew ta' Djakni fil-Bażilika ta' San Pietru flok il-Papa u qara l-omelija tal-Papa u appella biex it-talba lih jiżdied.